Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگه گلدن باشکودارن هجا ایرو 20 هزیران 2025 این لی بروکسل ساعت 11 لامده 12 امنو چند نو روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی ربرا پویا وزیر پاراستن اسرائیل کاتس کف خوار حزبالله ایریش بکه و ادینه مینه سکرتری گشتی حزبالله پشتی دست بکرنا شر اسرائیل و ایران جارا دویمین بناوی خواه داخویان یک دو او یک جیوه که روشه استثنایی هاته پناسه کرن اسرائیل کو ده ایتاک دکه هندک مای ایران بومبه اتم هل برینه ده سیزی هزران ده لسر ایران دست بیریش که هوایی برفره کرد لسر بیگه ایران جی دست ببرسدایی نکر ایریش هر روز دوام دکه سکرتری گشتی پارتیا شیا یا لبنانه نایم قاسم آنی زمان کو Hizbullah ve lehemberi İrişa barbar a İsrail ve Amerika'yı bir renge guncav tevbigere u diyarkir ku lehemberi be adaletiya global ve be İran'e reben. Seruk vezire İsrail'e razı buneke tüm nişan ve daxuyane da u gefxar. Katz got sekreteri gişe Hizbullah'e jiyen bere ya xwe ders werne girtiye u leguri fermanin Diktatörü İran'ı Ali Khamenei tevdigere yefeli İsrail'e duha. Katz got el jününere Tahran Lübnan'e peşniyardikin ku baldar be u film bike ku edi sebra İsrail'e ji teröristen gefan le duha nemaye. Vezire İsrail'e got eğer terörizm hebe Hizbullah ji ve nemine. Berdevka koşka sipi Karin Levant liser şer İran ve İsrail'e bersif da persen rojnama vana. Karolin Lavin dbeje hinci defeta danustandine heye ku dbe demek nezde ligel İran'e beser bikeve yanji beser nekeve. Dınava ve hemuyan de medyaya de gelek ku tübej liser şevaza briyardana seruk Donald Trump hene ka gelu Amerika de rast evli şerbi be yan ne. پیامک من یا راست جسروک هی اوها دپیشه برچاو گرتنا وی که کو احتمال برچاو یا دانستاندره هی کو دبه د پیشروجه که نزدلیگل ایران بیکرن آن نایکرن از ددنوا دو هفته آنده به بریارا خو بدم که ام تولی شر ببنیانا دوی تو که جهلوه سروک ترامپ یا درباره ایران ده شوک نبه وی بزلالی گوتیه کو دوی ایران نبه خودی چکا نوکلری کارون لاوید Davi de dibêje Trump çaresirêke diplomatik dixwaze lebelê di dema pêwîst de ji bikaranîna hêzê dûdil nabe. İsrail'in avenda lêkolîna atomeya xendap kiriye armanj deste enerji atomeya İran'e ragehand ku du İsrail'in avenda lêkolîn û beşa ava giran ya atomeya خنده کریه آرمانج لزیانن جانی چنه بویه دسته تازانی کو آژانسا ناونتیو یا انرژی اتمی جبو گفن اسرائیل ین سر تاسیس نوکلری هاتı bu hıştın kirine leti tedbir ne girtibun eriş bin pekina yasaya navnetiviye. Cezayir darvekine dan du belucen ku tevli serhildana jinjiyan azadi bu liguri agahiyen kampanya çalekbanen beluç datya şoreşe yalı bajare zahidane Cezayir darvekine daye du valatiyen beluçyen benave Muhammed Derviş Naroyi u Yasin Kaptani daxuyane de hattes şakirin ku Binyamin Kohkan de dema serhildane de hatı bu girtin pişti jünüşna datki heji girtiki birine ceki ne diyar jivero jeve agahi jenayı girtin hatra yanı ko zaruke ku de heman protestoyan da hatiye girtin ji girtiki birine ceki ne diyar.
رژیما ایران به هنجت اولهیه دست به چاوکرن و گرتنا ولاتیان کریا مالپرا دنگی گرتین کرد و ایران درباره زورداری رژیما ایران در راپور کوشان لگور راپور د سه روزین بوری دل باجارن جدای رشات کردستان و ایران 151 ولاتی به فرمانا گرتنا هاتنه به چاوکرن دنا وانده 18 جنین جوانین کردین دبن 18 سالی دهنکو جمعه باتی هاتنه به چاوکرن و پاش باوی که دم که هاتنه بردان هر واد راپور ده هات اشکره کرن کو ev kesin hatine girtin be fermana girtiki hatine bin çav kirin. Durojên Dawîd li bajarên Îranê zêdetirî 56 kes ji ber xwepêşandanên li dijî destpêkirina şerê di navbera Îran û İsraîlê de hatine girtin. Balafireke bê mirov li koyê ket xwarê. Balafireke bê mirov şevîdin li bejaya di navbera gundên Sêkan û Tazedê yê bajarokê Teqê yê serbinavçeya koya Hewlê de ketiye xwarê. Li gor agayan balafira bê miroviya Îranê û li dûr û deverên niştecihiyê ketiye xwarê û tu zirarên canî çênebûye. Belediyenin şehri nû devataya penaberin nûjî li gurî rapora komiseriya bilind a penaberan anetewêniyek bûyî ûnê seherê ji meha Hezîranê û heta dawiya 2024 li cîhanê 123.2 milyon mirov bi zorê ji cihwarên xwe bûne. Encamên şerê İsraîl û Îranê jî di nava vê hejmarê de nîne. Ünüsere de şankir ku dişere İsrail İran'e de hejmarek zelal ya penaberan nine. Leguri tahminan hejmarek zede ji Tahran'e ku Çinava walet kirine. Ji İsrail'e ji gelekez bi botan çune Kıbrıs'e. Çalakiya ji bu ciwanê ku li Afrînê hatiye şehîd kirin. هاتگرن مجلس گشتیا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه بدا خویانی که شهیدکرا جوان کرد مصطفی جیمن شیخ و جهلا چته دولت آترکا داگیر کرد و شرمزار کردن جگر افسرکاتی مجلس گشتیا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه هیوین سلیمان با آماده بونه اندامون نونرن پارتیین سیاسی و سازین سیویل قدا شهیدان دا خویانی خوند Hevin Süleyman Banklı Deslatariya Şamê kir ku li gurî peymana dehemî adarê tev bigere. Ev peyman bi armanca avakirina Sûriyeke demokratîk hatiye imzekirin. Navê ku çeteyên paramilîteriyên Tirkiye li nava Sûriyeyê cîrîdê bavêjin û hevwanatiyan bikuşe. Navê ku kesên ku destê wan dixwîna Sûriyan de heye werin parastin. Hevin Süleyman got divan demên dawî de kiryarên revandin çewsandin bê serûber û kuştina li dijî Kurdan bi taybet li Afrînê zêde bûne. Herî dawî li Afrînê ciwanê bi navê Mustafa Cemîl Şêxo hatiye şehîdkirin ajûkarên kamyonan li ser Rêya Heleb Dêrhafîr ji hêla rêbendên kontrolê ve hatine revandin. Divê Deslatariya Şamê rê li ber kiryaran bigire û civaka Sûriyê biparêze. Hevin Süleyman herî dawî dibêje divê suçdarên li Afrîna dagirkirî û tevayî Sûriyê hesab werîpirsîn girtî bêyî şert û mercan werin berdan. Navyekê êrişa li hemberî teyar duran şermezar kir yekîtiya komelên êzidiyan yên li Almanî naviyek bi daxuyanekê êrişa li gundê îşxaneyê navçeya Mêran şêrê şermezar kir. Navyekê got ku teyar duran êzidî di 16 Hezîrana 2025 de di serdana gundê xwe îşxane de bu armanca êrişekê. Navyekê got ku civaka êzîdî rastî êrişên namerdî tên û got kesên ku mejî wicdan û keseyetiya xwe ji bû bi hosteke xakê avêtine sergo mixabin her tiştî dikin. Nayê qebûlkirin ku mirovên herêmê ji bo berjewendiyên maddî tundiyê li xizmên xwe bike. Daxwaz û biryardariya êzidiyên li dervê welat ya vegera li cih û warên xwe divê cihê kêfxweşiyê be û divê bûyerên bi vî rengî neyê kirin. Navyekê Banklı Raydaran bi taybetî ji sazên demokratîk kir ku li dijî vê zorderiyê bêdeng nemînin û dest li bûyerê werdin.
مگه سر حساب خویا میدی دیجیتال تکیلداری مجاره girtine da xuyanik da nûçegîhanê rojname Özgür Gelecek Perihan Sevda Erkilcî ji dudê gulanê ve li girtgah jirana Bakurköyê tê ragirtin. Sevda ku nexweşiya çolyakê pêrê heye mafê parêzeran bê were girtin û nikare xizmetê tenduristiyê jî bigire MGK bank li raya giştî kir ku ji bo li ser vê rewşê bi hestiyar tevbikirin. Belê godan je me nûçeyên 11 pêşkêşkirin ana xatirê wê dem baş.